Ovdje ima puno i dama i mlađih osoba, ovdje ima i dece, ja ne znam, brate, šta su ovi sad stali ovdje s obzirom ako nemaju perfidnu nameru da naprave opet kao napad na policiju da bi mogli da intervenišu. I da onda kaže, evo, nismo intervenisali na narod zbog SNS okota, nego eto napad na policiju. Ne znam kojim povodom su oni ovdje sad došli, stacionirali se, s obzirom da narod nije imao nikakvih afiniteta ovdje da bilo šta. Samo su došli da provociraju. Po meni ovo je samo provokacija od strane policije, ništa drugo. Ništa drugo. Namerno ovo radi. I to znate, evo, ne bude svedočanstvo u live. Znači, narod uopšte nije ni prišao ovoj zgradi, svi su stali tamo. Dobili smo informacije da su ovi, brate, čaci već pobegli sa trga, nisu ni održali taj govor. Već se pakuju po autobusima. I smatram da je ovo ništa drugo nego provokacija od strane žandarmerije da ovdje stane, jer nema osnova za prevenciju. Ovdje su redovni sastav policije, stali su ljudi, niko nije dirao, niko ih ništa nije prozivao. Očigledno da imaju te. Jer mora verovatno Vučić da se osveti narodu za prošlu nedelju, ono što je bilo. Evo sada i sa druge strane, sad ćemo da vam pokažem. Sada policiji sa druge strane, kao da opkoljava, vrate. Kao da opkoljava. Evo sad ćete da vidite. Ja se izvinjam, a što ovdje niko nije prišao objektu, zbog čega ste vi ovdje i bukvalno uznemiravate građane Čačka? Je li to Vučić naredio da osvetite njega za prošlu nedelju što je radio? Ovdje niko nije narušio javni red i mir. Vi zastrašujete narod, niko nije prišao zgradi i ne znam zbog čega je vaše prisustvo ovdje potrebno. Niko nije prišao ovoj zgradi. Kako? Ne razumete me. Drago mi je, ne morate da se predstavite, ali gledajte, vašim ovdje prisustvom narod je počeo negativno da skandira. Do sada nije bilo narušavanja javnog reda i mira, redovni sastav policije očuvao javni red i mir. Ovi sa kontraskupa su već po našim informacijama u autobusu i oni se evakuišu iz grada Čačka. Nije mi jasno zbog čega ovoliko prekomernog angažovanja policije, s obzirom da vam niko nije prišao, a vašim prisustvom samo iritirate narod. To je neko moje lično iskustvo. Dobro, kako god. Dobro, to je moje mišljenje. Ne moram ja da budem u pravu. Evo i sa druge strane, vi ste nas na neki način opkolili. Evo da vidite. Ajde, svako da. Evo da vidite da... Ma dobro, nema nikakve veze. Ko je ovdje od komandira? Ja mislim, evo ovaj. Gospodin? Ko je od nadležnih? Ja se izvinjam, jel postoji mogućnost nekom da se obratimo? Ja sam iz Beograda, vidim da ste vi u redovnom sastavu ovdje uspešno očuvali javni red i mir i smatram da ovo angažovanje žandarmerije samo iritira vaše lokalno stanovništvo, gde vi svakako... Ja vas sve razumem, ali gledajte, zgradi mi... Evo, pogledajte sad i borna kola, pogledajte šta radi Vučić, evo pogledajte. Evo pogledajte šta radi Vučić, evo hameri, namerno. Ljudi namerno ovo radi. Ljudi namerno ovo radi, smrdljivi Vučić. Evo i vidite kako narod sa punim pravom negativno reaguje. Znači, namerno Vučić ovo radi, želi, brate, da izazove ovdje ponovo, brate, napad ili bilo kakvu reakciju prema policiji, samo sa ciljem da bi policija mogla brutalno se obračuna sa građanima Čačka. Znači, bezobrazluk, tiranija, bezobrazluk. Ovdje lokalna policija koja međusobno se poznaje sa građanima je uspešno očuvala javni red i mir. Ovdje ne postoji
bilo kakav osnov za angažovanje žandarmerije na ulicama Čačka. Oni su sad sa ovim oklopnim vozilima. Vidite i ovaj autobus, to je autobus od žandarmerije. Oni su tu uradili, evo Vučić namerno to strateški radi.